Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MLA jong Maulai constituency uba proses ti saukme harangkat kajing senran lang jong officer na katanat PHE haka sautare ujumang arjar arpo kila her jurip ya ka lang Maulai water supply scheme kabadan haka sinong Maulai kenton masar kajing le jurip ya kani katolong sam umbam umdi syak sinong Maulai kalong hadian bagi pajba nong sinong jong sinong Maulai kila mat jing namar ba kimyo shu ka umbam umdi ka babiang namar ba kinong tre jong katanat PHE kimyo lat ban lek tre lekta nakaliang jong ba proses ula kentu ya ki engineer bakin maramat no ki pipe jong ka solang Maulai water supply scheme ki balator khnang ba jing sam ya ka sya ki thlewing jong ki pipe ba kan nam don shu ka jing thut hagani ka singi lai don langru superintendent electrical executive engineer investigation but executive engineer jong ka Greater Shillong water supply scheme Wan ke jonga hak ni segi mata kalong ba kawai kalong persno kalong hak bade kalong bi ba mangar namar ba kani kum salang ha pa ka jingpe kalong na jingpe jingkliet na kaliang jong SE jong ka electrical circle ito ka bot ka kani ha pa ka jingpe jungi nang ni pom ko nang tu pade kalong ki poi segi tap yo kera ko nang ni ha po jong ka Maulai padahal yang tu pade ka di ka penta kalong na kaliang jong discussion bade na kaliang jong pangla nakaliang jong ba majau speaker ban pek mo ba ban pek kalong itu perfect teka benta balang second pada hak bede bat hak bede pada nakaliang kita silong itu hak bede bat kani ka juga nakaliang ka juga ngas suhu ha kalong tu kalong mata kalong sebenai tam ngio iki eksar su ma dende ngio iki eksar ngio ale ka perfect tinggal su hun be kum makalong ya preng jong kataru hap sungguh nang ayo kawing hap sungguh yung play back nang yo kapaput ta ka dingon ini yo yung so comment kalong ba daga yung tristom nakaliang jong political circle daga tristom nakaliang discussion daga tristom nakaliang kita silong lakare ka umpay ba kibri kita yo hiditi kibo jong por haka badai kalong bat ka kita silong ru umiyeng ka nang koy ting hap sungguh kalong nakaliang nitong yo play at kumju kalong je kinong tre iba tre jong ka PhD department di Broadway electrical installation bat nakaliang jong ka kita silong to ko ka ba nakaliang ka jong ka kalong ko abu bat kalong nakaliang jong mangla ti kan ni ko ka bagya bagi sam hadi sem te ngasutu ba kalong ka way ba maneng imyo ban ya budin ba ada kalong ba kan ko kambo ka jebo ba ka kan ka bagi lecture yang sem ka jebo ko jebo ba tinggal pelong kalau ini beriuk kalau kidon nak lihat jadi kalau kibli show ni kau boleh baca kawai kalau kalau sauran itu pala kata kami kalau benda kebar apa kalau payru kalau kidon kini pelang kidon kini apa kebun di nak lihat jadi bahi kalau komplain nak lihat kejungahi apa itu kalau matangi demlak benda ini kan siapa yang kapua lalu ka porma nakaliang juga nga second kalong batasi na kumju nakaliang jong ambition bagi giway ito nadong pa pade ang scam nga bagay pade kalong hakabede kalong batipait nakaliang jong investigation tigdon gipait mo sa perfect na bun kula ang ni hangtay kila kaway kalong ba ki ligit sa bun ha tingin hap suhun bet mabalay ba ka section kamlang ito di hakabede pade bagi desilong kita silong ru ngihap sungguh kita silong wat apeng jong ni lockdown kibri ben nang layeng kedang yo kibri ting sungguh hi ga nakaliang kita silong te kadon ka jimumit pambiang kang diang tai kibri hi komplain hi nakaliang jong pai ba pambiang yo pai brush kata ngene yo asin yo lisin na yo man kapor den do ba kanong kumni ba de kanong ba nakaliang jong ki yo sukum ting ong kabiang nam biang yang kabiang Iga benda ka basa kalau ka biang te mo ka hap ban ni sya sitam sipwa
Namar ngidang don bok kalong kawai ngai hap songu kalong yublay. Kawai kalong ba korna boda sulawan. Ngidi bantam mesin ke air ke ba kut ke suba. Yap songu yublay pada kalong baniyo kalong ke kut. Kenyang di panglawan air ke besliu long di syu. Dia kembali kalau poin cakap bentang apa kut jangan cium dulu. Dengan songu yublay don nak jong ke bentang hak berdei berkini gigi barok. Dia nak kajing scam barok dah pernah jonging gitu kata. Ini gigi barok boleh buat how to mai. Hak berdei berkajing long jong ke environment mata nak kat kalong bagi dok ham lagi kimen ke tak ke pun dah mendistop mana dah bukai dok ham mata. Dok ham mata kimen bagi dok hala kadai mata di pung la deh bagi kimen ki dok haru. Dia gaji kat dok bagi kimen bagi bukan dah molor khwai. Kata dia. Dia gaji berkat dulu mata how berdei bat ka klau betap. Di klau ru mata kimen balai menu distop dah pom biang dah batang dah kemni kentai. Wat kimerat kimreng mata kini kimerat ru mata ki nak lihat kimen dom mesti ang merat. Ki kita nak jom lagi ni nak jom bentah. Ak berdei ke nang ba ak berdei mariang nak ada dingsi nak ada klau betap nak ada kimerat kimreng nak ada kini kitap nak ada umba nak ada dok ha di kimen balai nak daw kolong ba. Iyo kolong ni kaban song sup song sang. Itu kaban nak kalian ngejong ngak kuat kalong ba, maka kalong maksokar, lift maka kalong jadi kafum, tinggi semua. Marko mau kata kalong, awai ke sokar kalong ba, misya kalong jag, misya itu tre ban misya ba, misya tre, misya tak, misya betul. Tang ikan bekerja. Nak kalian ngejong opsi jengi engineer jengi, sekarang nak kalian bakangar, mesti sebenarnya kita gilet ni, kami payah bio asyik benda. Kau mentah pada lah sedang mentah kalong ba, sedang mentah kalong ba bio ban. Masuk kalau pelak mentai ke dia kopi untuk kalong pelak ke dia film bani pejan hak berdei berdei kawai ke long sudah ke kau kan biang kan kaput ke kam suba bani film dia berfak itu aku mending matang scam kan ni kalau ini tu kalong mentah dengan scam dia batlit kalong pelak here di kondisi kalong berdei maka jingkir pat kalau yang jonga juan ke kuat maka kalong ba nak yang jing bangat mesti kalong chip film hak berdei kalong kawai kalong bak kan itu kalong kan biang abit. Aku ni betang ar kalau hari ni sini pun diberi kalau bala hak ban kitum. Di hak ban kitum lima balai nomor kambiang cukup hak ban kitum. Itu orang sekarang bernilai alat lebih. Jadi saya kalau nilai film kalau kambiang lebih. Baru nilai tip makanya ketika tolong atau mulai salang water supply scheme adalah perikam bun setengah nurut report ini sokar besar. Tinggi semua you boleh isnei uaingi slap kakajingdan kedung slap kasus kajongi kadang ne nang taru kajingkut jisuba ala ham dan nomor boleh slap ulawan kajingdan slap kairap shimut ne khamtam ikut isi department di groundwater source ru kila ham group nomor kila longkar kali charging system kalau kami improve di nado ini kita naik balal ino ni kendu bicing kaban kumno ban pen bah maramat di kikam kita lajat bala pay nomor kecing kebangin yo di spare part nyo di gitar pangin sna di maramat ini kerman ban nang di sekmat baka sarkar kalau penjensur jaga ni kalau lockdown berarti curfew in sa streamline ikikam kibadon kam sa feel bak ino kibangidon kam on priority business bangin maromat ni tenbiang inele kat bala bajai dan restore nikito kikam kibala sa teng henang ba water supply seksionong itaw ki jongi kinbiang